Okay, ke go baske ka lentsha late le ya makufeng a kre. Le ya. La se ke le tshwaretse makufeng mo. Le gopohle. Okay, re bua ka di business ne. Nka Bible kapa tuku kapa engwe le be o e be hlonya. Whatever Bible ya hao. Kapa letso. Thabetse bona batho ba Rustenburg. Le motho wa hae e mona o kotompe le tsohle mona o rapelle ke rata mosadi ya motle jwela ka yena wa hao tompe le tsoho ku futse ka ba tla re etsa khoneng kwa kantle se ra tla itontlolla e re morana Jesu
Morena Jesu, ke o kopa ka lebitso la Jesu, ko kopa ka lebitso la Jesu. thusa kelello ya ka, Thusa kelello ya ka. notlolla kelello ya ka Notlolla kelello ya ka ka. lebitso la Jesu, Ka lebitso la Jesu. ho lebala ho kelellong ya ka Ho lebala ho kelellong ya ka. le distraction Le distraction e ka ra kelello ya ka e ka ra kelello ya di ske tsa ntshokodisa, di seke da ho ntshokodisa. utlwa lentswe la Ho hao. utlwa lentswe la hao. Ke rapela ka lebitso la Jesu, Ke rapela ka lebitso la Jesu. notlolla kelello ya ka, Notlolla kelello ya ka. bula kelello ya ka, Bula kelello ya ka. ntjhafatsa kelello ya ka O ntjhafatse kelello ya ka. ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. Re lona baloi, Lona baloi, e re wena stress, wena stress, kelello ena ke ya ka, kelello ena ke ya ka ena. ene e hloka ho utlwa lentswe la ntate Modimo Ene e hloka ho utlwa lentswe la ntate ka lebitso Modimo. la Jesu Kriste. Ka lebitso la Jesu Re ka Kriste wa leboha Nazareth. ntate. Ka leboha Re ntate. ntshwarele dibetsa ka tsohle Ntshwarele dibetsa ka tsohle tseo ke di entseng. tseo ke di Ke entseng. ngwana wa hao, Ke ngwana wa hao. ke tlile pela hao, Ke tlile pela hao. ke a tseba hore ke a o Ke sitelwa a tseba hore ke a o sitela ka diketso tsa ka, ka diketso tsa ka ka, metsamao ya ka ka, metsamao ya ka ka, dipolelo tsa ka, ka ka dipolelo tsa ntho ka, e nngwe le e ka nngwe. ntho e nngwe le Ke nngwe. kopa o ntshwarele Ke kopa o ka ntshwarele lebitso la Jesu. ka lebitso O la itse Jesu. mang le mang O itse mang le ya mang dumelang dibetsa ya hae dumela dibetsa a ba hae di confess, a ba di confess, motho enwa motho o eno tla thola mohao o tla thola wa mohao tshwarelo. wa Ke tshwarelo. nna eo Ke nna ka eo lebitso la ka Jesu. lebitso la Ke a Jesu. leboha ntate. Ka leboha ntate. Amen. Amen. Bontate helmet ena ha e ka wa salary tsa lona moo tsa selemo. Hlatsi tlhizio ya Jesu, hlatsi tlhizio ya hawena Jesu. Ako re ke le tlohelle. Business tsa rona ke bo Our businesses. ai batho ba ke ba ratang David le mosadi wa hae ka re le ka nsuna wa tseba go tla o se sebetsa ka ntle tša mosebetsi wa hao o thabetse o sebetsa ka ntle kapa ke ntho eno e batla o busia mosadi ya mosehla tje a ba e thabela o batla transfer tlo 3 weeks o tla bo kgotletse yes o no thabila le siko hlwa ne phomotse kapa no tlile bohloko ai wena tswe motho na tsebele di injection ka ofela thabetse le bona ke thabetse le bona okay business In business, there's a role ya ntate Modimo kunoxanduva lidlalwa nguThixo there's a role ya motho and kunoxanduva lidlalwa ke ngumuntu. phete tla ba mokhutswanyana haholo ke kgathetse ne ke tletletse le lefatshe lena maobane thata batla mosadi lona le tsebe lona lona hona ntho e thata jwela ka batla mosadi tla ipona o le lefatshe lena kaofela a ke rate seo sa lona bazalwane ka nnete mara he ke etsa Bible Abraham o re ho mahlanka wa hae tsa mo batlala Isaka mosadi ene se ka ba monyalla haufinyana mo jwale nna se ke sebeletsa hole ba lona le kotsi ka mo e wena mona tlo wena tlo le wena kry o ntse o sena mosadi o reke bike le ka reka ena ya dipizza le reke tsena tsa dipizza le tsebong sala more re lo batlang basadi wena o na mosadi o so le mohloladi le ena ana mosadi yena o hlotse yena khala ba free ha ke tse o na le senyama kapa ke botho bo le reke di-bike banna le tsela tsa dipizza fela re ne re theoseng re yelo santse re batla kapa le wena ba o hlotse ba ka mo a little wa ba so hlola ai wena la o sa reka ba isa palo na lo la palo a o tswa ba o batla ai la palo o tswa ba o batla
Kanete, I'm very tired. Mara ke tshwetse hore ha ke tlo le fail. I'm going to do my responsibility. And then businessing, there's a In role business, there kunendima le yomuntu, role ya ntate Modimo. kube nendima kaThixo. Role ya ntate Modimo Indima kaThixo, is simple. it's very easy. Ku multiplier, It's to bring forth lo multiplication protector, and to protect ntho e etsang. this thing that you are doing. Right or wrong? Mosebetsi wa ntate Modimo ku multiply. The role of God is to bring forth multiplication And then le ho protector. and to even bring forth When protection. ntate Modimo a qeta ho fa job o business, When God gave Job a business, o ile a mo etsetsa le lerako. That is why Satan a reng ho ntate Modimo, Job o mo etseditse lerako. It means lerako le ne le sebetsa to protect. God brought forth a protection for each and every asset that Job had. Ntse le le teng? Now, role ya motho businessing A role of a human being in business is to work hard to plan for your business. kusebetsa ka thata and to plan for kgwebo ya hao. Remember, business, Business, Thabiso, business ke ntho e so i-business yinto enje ke e thotseng, that is silent, e sa tsebeng ho bua, that is unable to speak, e wena monga yona of which you, the owner, o tshwanetse o buelle. you're supposed to speak on its behalf. Le nkutlwa batswana? O Nyanti, tshwanetse o etse jwang? O e buelle. amen. Ntho e ke tlo e sharang hantle ntle ne tshwanetse be ke etsa business seminar. Ke tlo le sharela ntho tsa business seminar. I'm going to share to you the things of business seminar. Number one, Ya pele. ke ho sebetsa ka thata Is to work hard le ho buella business and to become a mediator of your le business market. and to market your business Because agree or not, we market. because it's unable to market Example. itself. Example, Mohlala. ntho e nkisang radio ya Motho FM Into endenza ukuthi ndiye kwi-radio Mthebe ku FM market Victoria's Faith is Ministry to market Victorious Faith because ha tsebe Ministries market yo because akakwazi ha uzithethelena, tsebe ho ipuela kereke. ayikwazi So ke uzithethelena. nna tshwantseng a e buella. So I'm the oracle of Ke this. nna tshwantseng a etse hore Victoria's e tsejwe. I'm the one that's supposed to make Victorious famous. Le business ya hao. Even your business. Nkile ka etsa ntho ena. I did this once. Yo hahle. Tate Makgethe tlo nhle lona le santse le na le mmele. Hae. Jara mereo. Hae. Energy ena ke e bele mosadi ke tlo mo nyalang. Hae ke tlo. Ke no ke inonya letheka ka di Emirates tse boima mo. What if mosadi ke tlo wena monna? What if ska wa tla lona ba tshwari camera ka mo go le ratang ditaba? Hlaisa ba ke ba bona ke na le ba ke solanka. Metsi ana wa qhala kapo wa keeper. Are you keeping this water or you are going to throw this water on the ground? Okay. O tla lo wa. A sa wa qhala. Okay. Ke ntate Makgethe. Na nka be le nna tsamaya ke kobile tje. Ka mona ke eng? What is inside this Le bucket? re ke metsi ne? It's water. Ana metsi mona ke stain. Why le sa tsebe hore ke stain? Ko bane Makgethe o rana business ya e ka rantho e sa tsejweng e sa bonahaleng.
most ya lona di-business ya lona di bolawa ke ntho tse. Most of your businesses, they are not tsejwa- known because e they are tsejwa ke concealed. wena. You are the only one who Mare knows batho ba about it. shebileng, But people that ha are ba tsebe keeping hore ho na watch, le lejwe ka moo. they do not know what Now, is problem inside. ya batho ba batlang lejwe, ba batlang ho support, The problem of people that want to ha ba support tsebe you, ba qale kae. they do not know where to start. Ke la bona rona business ha hona le boto gate-ing ya hao. You are running a business, but you do not have even a board that showcases that you own a business. Just imagine, just to have a board. Also ne ke rata batho ba kgale bana ba ngola bo Zamazama tuck shop, Itshokolele tuck shop. Bonyane bana ba ngola, lo etsa bana ba ngola mabitso a suweng ke nako, bo Itshokolele. But bana ba ngola at least. Now, what, here is the problem. Nansi ngxaki. You are running a business, mara hona motho a tsebang hore o run a business. You run a business, but people, they do not know that you are running a business. Ke ya pele. Is the first one. That is why. Kungo, Ha ke le bitsa next time ke re tlo for business seminar le tle ke tlo le thusa. when I summon you for business seminar, you must Know how cancel to that I market your ate you. business. Yeah, zukuthi market business Lo yakho buella njani. business ya. Nokuthi uyithethelela kanjani. Ha ne ke tena dikhethe. When I was wearing dresses, Batho bana ba nahana ke lehlanya. people thought that I'm But today delusional. everybody knows about Pastor November Kodwa abantu bayayazi namhlanje ngoDr. because it November. was a marketing strategy. Because ibindlela People yozazisa. they know about Pastor November and the Victorious Faith Ministry. Abantu bayazi ngoDr. November nange Victorious Faith It's just that Ministries. ke la ka chesa dipenti tsa ka le dikhethe tsa ka le di-honoroko tsa ka ka speed. It's just that I burned Ho my thile morena dresses. Jesu wa tla 3 days ka di Kusitwa uYesu uza kuza kwi 3 days. kara ke batla mfumana tse ke na le di-honoroko ke di chesa ka di chesa with immediately of effects kanti morena Jesu a tla. But it was a marketing strategy. Ibindlela yozazisa ke. Hono pele ke ha ntse ke etsa le ke freedom. Prior when I Ke was reka doing ka like leshebelo le ke a batho ba overseas. people that were watching our church were people that were Le a from tseba, bana overseas. ba bua hore re phona from Canada, re phona from bana ba hore re shebeletse from Canada, from Europe, from, because it was a marketing strategy. And about us league, ho nona le batho ba patala tšhelete hore ke ba cancel, ke ba rapelle. Botswana everywhere, online. Because of it was a marketing strategy. Lona le rana di business, ha le qetile, ha le tsebo di market. Ya ho qetela. The last one. You need to understand O tshwanetse o utlwisise business ya tlo lwantshuwa. that your business, it will And be under if attack. ha o tsebe ho lwana la business, If you are unable to fight for your business, o tlo e tlohela. you are going to leave it. And most of you, And ubuninzi be, that is actually ke jwetsa batho ke re ska la qala di business le sena pelo. I Le tell nyahama ka people- speed. Lona ba nyahamang ka speed. Ke a le kopa ska la qala di business. I tell people that lose interest easily, Batla they should mosebetsi stop batla starting mosebetsi bo businesses. Greek, bo boxer. Go look for a job. Ha batho ba reka grocery le ba kenyetse di plastiking. Do I make sense? Once you nyahama ka speed, you will never have anything. I'm telling you. Once you nyahama ka speed, you will never run a business. You will never. Lalkela itlans. And the worst part, life general, le bophelo nje, bo batla motho ya ratang ho phesuwa. Honali this guy in his Hanakili Kimberley in his Muruti, in any Mupute Waka, no, he said Muruti Brasai do like Kimba. Nekimungoleti voice note, and Nekumurability voice note, Kim Atmire. Kim Atmire Raka, who pesua high. Life here Moshapa, Dinto de Aloboka and Maris pushing. At Bupilo Baruna Bursoka and Tree. And Gabo Malima Banabanda Tim Dimbabu to him. Kitodi wataka spiti fel. Ya bubedi ke batho ba batla rana business marbali di hlo. Ha le bana ba ntena. Kore ba me ka reng ka ba batlela ntho. Bo Mafinita, bo Blue Death, bo Fleestoff, bo Domestos. Ke le mixetse ke le tshelle. Ho ti fela o tswile o thotse. Ha o tsebisa le ho etsa etseng ka wena. But what is so?
You will never grow. You will never have money. Trust me. Solanka lilidishong. Never. If you do tika rakereke ntate modimo, Jesu ha bua ka dihlong. Le morana Jesu did not recommend dihlong. Ore bohle ba nhlabelang dihlong. All those who are shy for me, Le nna even I ke tla ba hlabela dihlong pela ntate. will be ashamed of them Le before morana the Jesu Father. ha dumele dihlong. Jesus did not believe Ba in bang ba being lona ke le shy. shapang fela ke dihlong. And that is why your business is struggling. Amen. It's struggling so ke re fela motho a rana business hana sebete hana mokgwa. O rana business maro dihlong o tshaba lo jwetsa batho ka dimana ka tšhelete. E tsejwa ko wena taba ene le batho ba ka next door. And batho bohle ba dihlong le nkgatsa ntho e one le dihlong fela ho rona mona. Mare ka matlong a lona ntho tseo le di etsang bana beso. Ntho ha re ke ra le hlodisa tje re ka ba ra tshoa re ka ba ra ba traumatized hore e be ke yena motho a dihlong yena o tla fola jaifa tjena ka ra kereke. Ntho tseo le di etsang ha le na le nako ntho tseo le di etsang fela ka ra kereke. Ena bantena batho ba pholosa bantena hle ebile ke rata batho ba sesise ba felt ka ra kereke ba pholosa le ntena na ke tsenga le etsang ba pholoso le dihlo mare ka ra ntlo tsa lona di bethe tsa lona di sana di scroof ke ba ka di bethe nna ke ba ka di bethe ke tsebile le kwatela nna ntate matsotso ke ba ka di bethe tse senang di scroof di headboard di chepuile di scanner ke batho bana ba dihlong ka ra ntlo ntate modimo mo fumane motho a ntse tjena mare ha robetse bethe yona o scroofulla dihloya le headboard e ba loose ha robetse ke bua ka ha etsa jwang ba tsanane ha robetse dihlong ha le ke la ya somewhere man ka bophelo lona batho di business rimpa le senya nako fela nka bile tsuwang. If you don't have a strategy so market a business, if you really don't forget. Ba bang ba lona le dihlong mara ka tlong ya hao lwana le monna o ka sebete sohle. Lwana le mosadi wa hao, lwana le family ya wa rwakana. O sebete sa o lwana sa o bua ntho ngwe le ngwe mara. Ha o tshwantse go nke molomong o sebedise to build yourself, to build your business, to grow your business. Nkgono wa ka na rata hore in so. You will never run a business. Like a runner, it will never grow. It will never. And that is why Bapoloso Basinan Chelet. That is why Bapoloso Basinan Chelet, because Bapoloso is about to face a reality. And Bapoloso is about to yanto, eba ibata. So Langa and I need to say about Sabisa. Bato Saba, Bato Badisho, like a one turn by Bata, Bakamba by 12. That is why today, Banabanta Tum Mabata Chelet, Marabana say bait. Sabi etsa tjhelete. And thank you to choose guys ke le qetelle. Ntena yang qeta keyboardist. Wa tsa ke qetwa keng? Sheba ntate modimo ha bitsa Moses. Look at what God did when he summoned Moses. Kapa ntate modimo ha batla morena. When God was in search for a king Wa Israel. of Israel, O batlile motho ya seng a le active. he wanted somebody that was already active, Who was already busy. somebody that was already Ka busy dinku tsa Jericho. with the kettles of When ntate Jericho. modimo a batla morena wa Israel. When God wanted the king of Israel, Motho ya santse a le busy David. he went to somebody that was already busy, David, that was a shepherd. When Morena Jesu batla the disciples, When Jesus wanted disciples, tsa go mo thusang,
that will Ho aid rera evangeli. to preach the O ya gospel. ba- o ya di- batho ba ntseng ba tshwara ditlhapi. He went to fishermen. Ha late batho ba dutseng. He did not go for Batho people ba that were senang mokgwa wa ho indolent, pusha anything. people that were unable to propel things. Ka mantswe a mang, In other le words, wena, even you you, need to come out from your shell. ufunekela uphume to your Tswang comfort ka zone. hara- ka hara dishele tsa lona. Ka Ka hara hara dihlong kgateng. tsa lona. You're ashamed. Tswang ba Phumane. Wa bona nowadays ho ntso ba boima every day. It's becoming difficult every day Ho ntso ba nowadays. ho ntso ba boima. To an extent, on a serious note, re ka se kgone ho survive ka di-salary fela. We cannot be unable to survive with our And salaries if only. ha o sebedise kelello ya hao, If you do not use your mind, you will be miserable. uzaba Re utlwile miserable. batho ba le ba matha ho bo matjhonisa, ha ba sa ye bo matjhoniseng ba teng mona. Re We leboha heard that Modimo. there were people that were going to loan sharks, but after starting a business, they are no longer going Batho there. ba sa kadima ditjhelete mona. People are no longer Batho borrowing ba sa money. loana ditjhelete. People are no longer Because ba loaning tswile from money the comfort zone. because they came out Ya ho from the qetela, comfort zone. if you don't know what to do, If ungayazi ukuthi if you don't know ungenzani, where to start, if ungazi ukuthi ungaqalaphi, so ho nna yiza fihla hore ku ntate Moruti ha ke kule, uthi utata umfundisi ha athi ke na "Guli, mathata, I do not have mara fela problems, ke kopa o nthuse. but I want you Ha to ke help kgone me. ho nahana hore nka etsa eng. I'm unable to think of what to Because nna start. ntho e ke tlo e etsang, Because what I'm going to ke do, kgona ho sheba bokgoni ba hao. I'm going to look at your Ke o thuse ho capability etsa ntho e linked to bokgoni ba hao. Come on. and help you do something that is linked to your ability or your Because capability. one of the things e shapang batho Because enye into ke ho e etsa ntho e better senang bokgoni ba yona. is to do things that are beyond your strength or power. E tla o frustrate. It's going to That frustrate is why re na you. le batho ba miserable. That is why we have people that are Ha ba sa miserable. batla ho etsa di-business. They do not want to start Because ba businesses entse dintho tseo ba senang bokgoni ba tsona. because they started things that were beyond Now, their anything ability. else senang bokgoni ba yona. Yonke into that is beyond your ability. One, e tlo tlisa discouragement. One is going to bring Two, forth e tlo tlisa discouragement. disappointment. And two, disappointment. Ya boraro, Yes, start. e tla o tshwara. It's going to hold you captive. When o batla ho etsa something, ho tlo kgutla ntho ya hore ke le try-ile ho etsa ntho e feitse. When you want to start something, that thing will appear to you that you started something and it did not work out. Meaning it will be a constant reminder that you have failed somewhere. E le hore le mametsa le le serious tje. Kapa e le hore le batla ho mpha tjhelete. Ye nngwe ke Enye nansi. ke dire fela ke tla tla ke share, ke tla tla ke kwala ka scripture. Ye nngwe ke I'm just summarizing them. I will conclude with the scripture. when o le motho ya bang discouraged, When you are a person that becomes discouraged when easily, ntho e etsang e be backfire be o hita o bo ba discouraged. when something that you do backfires and it hits you and you become Don't you? discouraged, Ske la tsamaya le mang kapa mang, ska qoqa le mang kapa mang, because o tlo qoqa le batho ba o discourageang le ho feta. do not have any companionship because you are going to collide with people that will bring forth discouragement. Tate Modimo re ho Moses, God says to Moses, ke sa re ke Deuteronomy chapter 20, if I'm not mistaken. I think it's Deuteronomy chapter 20. Ke kopa fela ke confirm fela ke se ke ka etsa phoso. Chapter 20. Chapter 20. Mona ho separate-wa batho mona. Here, certain people are Ho being separate-wa batho dispersed. ba discouraged. People that are discouraged Ba are being separate-wa. dispersed. They are being dispersed. Verse number 5. Verse 5. Jwale baokamedi ba tla bua le bahlabani ba re, Jwale baokamedi ba tla bua le bahlabani ba re, na hona le monna ya ahileng ntlo e ntjha Ee. eo a sokang a e gakole. e tlo re senyetsa nako, e ba le verse 8.
baokamedi ba tla bua le bahlabani ba re na ho na le monna ya tshohileng ya boi ha a kgutlele tlong ya hae e se re a nyahamisa bana ba bo dipelo jwalo ka ya hae e nyahame. Verse 8. The officers will also say to the man, is there any man here who has lost his nerve and is afraid? If so, he is to go back home. Otherwise, he will destroy the morale Ho of others. separate-wa batho ba tshohile Here, the disbursement is being brought to people le ba nyahameng ba separate-wa that have lost interest. because bana ba nyahameng Because this one that have ba lost tla ba le interest, impact e negative ho bana ba batlang ho etsa dintho. they are going to have a negative impact to these ones that wants to do things. Batswana ba re le ntse le nkutlwa. Are you hearing me, saints? Some of you Abanye benu, planets tsa hao di stopile mohlano o qeta ho jwetsa motho. your plan stopped manifesting the time you told somebody about them. And mohla motho ana na o araba And the time that particular being o replied, arabile ka ho sheba ka mahlo a sa tsebe bokgoni ba ho kama. he gave you the feedback through looking at you, not knowing your ability, Anna. Itse ha o qeta mo jwetsa ntho After you told him something, a ba re wena o maka o ka se kgone ntho. wathi kuwe uyaxoka ungeke uyenze lo. That is why Kungoko, guys le ka tlung even in our ho bohlokwa household, ho tseba monna hao hore ke mofuta jwang wa motho. it's important to know the type of a husband Ho that you bohlokwa ho live tseba with. hore mosadi wa hao ke mofuta jwang It's wa motho. important to know the Ho type of a bohlokwa ho woman that you tseba live with. boyfriend lona ba jolang It's significant to know your boyfriend. ba jolang shebeng le bonkgolo le yang sheba ha ile kotsi man le bonkgolo ho kotsi Kwingozi ho nka motho o mong le o mong mo be pela hao to take anybody to become your companionship. every time Wonke amaxesha, o tlo bua dintho tse negative he is going to utterly speak things that are negative. jwale ka letsi ba re ke ntse ke batla As you know that I'm in search, la ba lahla phoelo lona taba tsa ka la di rata hle a le iketse tsaka gore bile ne di tshwere ke boroko la ba la tsoa ai dafo ke re ke rata ditaba tsaka jwale ka le tseba hore he ke ntse ke le patlong se ke kopana le Bishop e nngwe somewhere and then next time Bishop ne ke batla ntho bo serious mara motho a qeteletsa a sa ithenne hore be Bishop. Hallelujah. Davo motho a ke qeta ha ke etsa show motho tla ba re zinto ngoko zenzayo ha ke etsa show zinto no zithethayo ke ntse tso di bua le leqhotsi ya maqhotsa ke tseba ha ke rata ha ke tsebe ke batla maqhotseng ha ke tsebe ha ke ba ke keng batho ba hlotse hle maqhotsa ha o bone batho ba batlile ntho ngwe le ngwe ba be e ngwe le ngwe ba qala ka ikipu ija e-TV ba le ba batla le TV ya bona ba re batla re be le e-TV ba utla re bo SABC wana di sebetse ba re batla e-TV e ngwe le ngwe qala ka kore qala bona ntho jwalo ha ke etsa ntho ngwe ho fihlela ke re ho yena sheba the problem ha o tsebe nna and that is why o njatha because ha o tsebe nna if no tseba hore ke bohlale bo bokae if no tseba hore ke etsa dintho jwang if no tseba hore ke mothana le di strategy o no keke
wa ba negative. So e gotla kae back to tabeng ya hore when you utlise motho bophelong ba hao When you bring forth somebody in your life, a sa o tsebe not knowing a ka o you, discourage he can discourage ka you ntho o nang le bokgoni ba yona. with something that you are able to do. Ya o qetela The last a one, ka create a fear he can even create ka fear hara pelo ya hao, in your a ka heart. create a doubt He can create motho doubt. ya sa o tsebeng. Umuntu Because the angakwaziyo. problem ya batho, Because the problem with most of people, us bazalwane ubunitsi re phela bethu, le batho ba re tsebang mara ba sa tsebeng bokgoni ba hao. we live with people that knows us, but they are unable to detect our Am I talking ability. to somebody? Dithatha nomntu. Ntho e entseng hore Moses Into eyenza ukuthi a uMoses hesitate ho ya Egypt to hesitate to go to Egypt, ho ya ho Pharaoh, to go it to was because o Pharaoh, ne a tseba Modimo, because he knew but o ne God, a sa tsebe bokgoni ba ntate Modimo. but he did not know the ability Until of ntate God. Modimo a tshwanela ho hlahisa seo a nang le- a hlahisa bokgoni ba hae. Until God had to introduce his ability. Problem, Ingqala. batho ba re associate-ang le bona People that we associate ba tseba with, wena they mara ba know, tsebe bokgoni ba but hao. they don't know your And that ability. is why Good God. every time Wonke when o batla amaxesha, ho etsa something when you want to do ba o something, judge ka wena. they judge you Ha ba with your judge bokgoni ba personality, hae, ke a le jwela. not your ability. Rethebo shate. Nkosi yezulu. Hayi. Cover me, my Lord.